A sada reprezentacija Hrvatske. And now, national team of Croatia. Hrvatska rukometna reprezentacija. Za reprezentaciju Hrvatske nastupaju kapetan, igrač broj 1. Tonight for the national team Montenegro, captain, player number 1. Rade Mijatović. Broj 2. Number 2. Nebojša Simović. Broj 5. Number 5. Ivan Perišić. Broj 7. Number 7. Stefan Čavo. Broj 8. Number 8. Vuk Lazović. Broj 9. Number 9. Žarko Pejović. Broj 11. Number 11. Igor Marković. Broj 12. Number 12. Mile Mijušković. Broj 13. Number 13. Mirko Radović. Broj 14. Number 14. Miloš Vujović. Broj 15. Number 15. Igor Radojević. Broj 16. Number 16. Nebojša Simić. Broj 19. Number 19. Božo Anđelić. Broj 20. Number 20. Stevan Vujović. Broj 21. Number 21. Vasko Ševaljević. Broj 24. Number 24. Miloš Božović. Broj 25. Number 25. Marko Lasica. I broj 93. And number 93. Vladan Lipovina. Službeni predstavnik Crne Gore gospodin Božo Lisičić, pomoćni trener Vladan Trsavac, fizioterapeut Bojan Milošević, a izbornik gospodin Dragan Đukić. A sada Hrvatska, kapetan, igrač broj 5, Domagoj Duvnjak. Broj 2, Number 2. Lovro Mihić. Broj 3, Number 3. Marino Marić. Broj 7, Number 7. Luka Stepančić. Broj 8, Number 8. Marko Kopljar. Broj 9, Igor Vojin. Broj 10, Number 10. Jakov Bojun. Broj 12, Number 12. Ivan Pešić. 12, Number 18. Igor Karačić. Broj 20, Number 20. Tim Kongrec. Broj 23, Number 23. Stipe Mandarić. Broj 24, Number 24. Šime Ivić. Broj 25, Number 25. Mirko Alilović. Broj 26, Manuel Štrlek. Broj 27, Ivan Čupi. Broj 28, Željko Musa. Broj 30, Marko Mamić. Broj 33,
Luka Sindrić i broj 45 Halil Jaganjac. Službeni predstavnik reprezentacije Hrvatske gospodin Ivica Udovičić, pomoćni trener gospodin Hrvoje Korov, fizioterapeut Damir Kajma, a izbornik Lino Čevan. Službeni odbor na našoj utakmici, suci nam dolaze iz Makedonije, gospodin Slave Nikolov i gospodin Đorđi Načevski. Delegat utakmice gospodin Vladimir Sokol iz Varaždina. A sada, dame i gospodo, molim vas ustanite kako bi pozdravili himnu Crne Gore. And now please stand up for the national anthem of Montenegro. A sada himna Republike Hrvatske. And now the national anthem of Croatia. Spaden Arena. Još jedan put dobra večer i dobrodošli. Večeras, ali 12., 14. i 16. siječnja igra Hrvatska!
Crna Gora, Bonjera 0, Stelac igra brojem 24, Miloš Božović. Number 7. Dvije minute isključenja. Dvije minute isključenja, igrač sa broj 8, uredeno od Crne Gore, Lazović. 2-minute suspension, Montenegro, number 8, Lazovic. Dobrodošli Dumlja, njegov drugi pogodak večeras. Dvije minute isključenja, igrač Hrvatske s brojem 10, Jakov Kulić.
Idemo tribine, idemo za Hrvatsku! Žuti karton igra Crne Gore broj 24, Miloš Božović. Za Crnu Goru žuti karton igra Hrvatske broj 26, Manuel Štrlek. Gol za Crnu Goru igra broj 21, Vasko Ševarević. Gol za Crnu Goru igra broj 24, Miloš Božović. Domagoj Duvnjak, njegov treći pogodak večeras.
Igor Borić. Drugobana Alirović. Evo vidimo kako arena vježba za evropsko prvenstvo. Idemo svi! Hrvatska! Hrvatska! Za Crnu Goru postiga igrač broj 7, Stefan Čao. Hrvatska Crna Gora 6-4. Žuti karton, igrač Hrvatske broj 9, Igor Borić. Za Crnu Goru igrač broj 20, Stevan Vujović. U igri kod Hrvatske su Željko Musa i Marko Kopljak. Umjesto kapetana Domagoj Dubnjaka u igri je igrač broj 23, Stipe Mandalinić.
Tako je Hrvatska! Šesnaesta minuta susreta, Hrvatska vodi 8:5. Gol za Crnu Goru igra brojem 11 Igor Marković. Žuti karton momčadi Crne Gore, igra brojem 2 Nebojša Simović. Timeout Hrvatska. Molim vas, pozdravljate mjesto skupinu i seriju. Okej, istrpio očelo šanse. Obrani je trening, ajde, vrate, zatvori pilot svoj van. Ajde, vrate, ovako, ajde. Hrvatska! Nebojša, moraš jasno znati, ovdje nam ostaje ruka u sredini. Dva krajnji igrača, Mirko, gurnite nas malo u sredinu, dijagonalni sam, ako je neko slobodan na krilje. I piti s tim drugim tako. Ajde, A 12. siječnja u Spaladium areni igraju Hrvatska i Srbija.
za Crnu Goru, igra broj 7, Stefan Čalov. Idemo Nena, sve jače i jače, idemo Nena! U ime Hrvatske igra broj 3, Marino Marić. Sada metana za Crnu Goru. Sedam minuta do kraja vremena, Hrvatska vodi 11-7. Plesna skupina Escape.
preko bola dolazi do pobjeda, preko prepreka. Nema nijedan udarac ti je lagan. Svaki put do kraja. Jasno, do kraja. Momci, dobro, samo nastavi ovako. Ajde! I otvorom kretnja. Lazović, Svensi, Simović. Može? Ajmo da vratimo da odbranimo kontru. Da odbranimo ove golove nakon šuta, odbijene lopte. Tu gubimo tih dva razlika. Ajmo. Napad za Crnogorom, 6,5 minuta, preka drugog vremena. U vodstvu Hrvatske 11-7. Legendarne se dobije Jakov Golin. Iz igranja Hrvatske izlazi prostorni strelac Manuel Škrlek, u igri igra broj 2 Lovro Mihić. Gol za Crnogorom, igra broj 11 Igor Marković. Sedam metara za Hrvatsku. Sedmera će izvesti igra brojem 27 Ivan Čupić.
Željko Musa. Dvije minute isključenja za igranje hrvatskog nosača Marka Kovača. U Crnogoru igrač brojem 21, Vasko Ševaljević. Igra se posljednja minuta prvog vremena. 13-9 vodi Hrvatska! Gol za Crnogoru igrač brojem 7, Stefan Čavor. Završeno je prvo polovrijeme. Ne, ipak će biti još prekršaj za Hrvatsku. Završeno je prvo polovrijeme, trenutni rezultat Hrvatska Crna Gora 13-10.
Na Hrvatskoj 30 minuta, Hrvatska vodi 13-10. Na golu Hrvatske u drugom poluvremenu igrač brojem 12, Ivan Pešić. Pešić. Jakov Gojon. Još jednom, Ivan Pešić.
za Hrvatsku. Izvođač je na broj 27 Ivan Čopić. Gol za Crnu Goru, igrač broj 21, Vasko Ševaljević. Gol za Crnu Goru, postigao igrač broj 25, Marko Lasica. Idemo arena, kako se navija za hrvatsku reprezentaciju, idemo Hrvatska! Ide minuta izvičenja za igrača Crne Gore broj 15 Igora Radojevića. Pomoćeni Hrvatske prvi puta večeras broj 20, Tim Kongrec. Gol za Crnu Goru, igrač broj 21, Vasko Ševaljević.
Gol za Crnu Goru, igrač broj 25, Marko Lasica. Koplja. Može arena. Uredena Hrvatske s brojem 30, Marko Mamić. Sedam metara za Crnu Goru i 2 minute isključenja. Igrač broj 30, Marko Mamić. Četvrti pogodak Vaska Šeljevića. Pogodak za Crnu Goru, igrač broj 14, Miloš Vujović. Gol za Crnu Goru, igrač broj 14, Miloš Vujović. Idemo spavati, Valena. Idemo spavati.
Pionera, 19-18 vodi Hrvatska. Idemo! Za Crnu Goru igra broj 20 Stevan Kujović. U igri Hrvatske za broj 13 Zlatko Horvat. Predsjednik skupina Escape. Trpi, ili da budete u sredini. Ajde da ih napadamo i dalje po blokovima kao što vi. Kad imaš prednost, je imaš. Ajde, igramo odlično, ajde! Ajde, za koga? Za Crnu Goru. Nešto više od 10 minuta do kraja utakmice. Hrvatska vodi 21-19.
Zlatko Kolar! Evo Hrvatska, to Hrvatska! Još jednom pozdravite sportsku firmu Sjeništa. Pogledajmo, znači nivo komunikacije osnov, 6, 8, sve to, ali pilot je na suprotnoj strani da može da igra Vlada ovdje. Drugo, nemoj da protrče kroz nas, ajmo da odbranimo laki gol, ajmo da sad stavimo sredinu. Vujović, umjesto njega, Božović, umjesto tebe, Božović, ti si napred, Božović, kao ti si krajnji tamo. Ajmo da igramo do kraja ovo. Ti se Lazović. Ajde, nema još puno, ajmo koncentracija, ajde! Za Crnu Goru, ajde! Senzacija za Crnu Goru.
I bolesna skupina iz Hamiltona. Kako ti gol zajedno, što si normalan? Zašto za mrežu rukometira? Čekamo, ne. Napada 7-6, do šanse stavi. Da, Bivata su 21 i 2 stavi 3-4. A ako ne, staneš u drug 4-5, tako da široko su piloti, a mi se gledamo u ruku. Ajmo do kraja. Iza ti! Dvije minute isključenja, za igrača Hrvatske zbog treniračkog Zlatka Horvata. Četiri i pol minuta do kraja utakmice. Hrvatska vodi 24-21. Domovan Dunja. Jesam za hrvatsku reprezentaciju. Sa igračem Ane, Skupina Pjotova. Hrvatska je kompletna u igri s brojem 28. Željko Musa. Gol Crnogora broj 14. Miloš Ujović. Poštovani posjetitelji, nešto više od 5 minuta susreta. Nakon susreta prolazit ćemo nagradi igrača, a onda ćemo pjesmu, kako to u najsportskim gradima svijetu, ispratiti i poželjeti sreću hrvatskim reprezentativcima na Europskom prvenstvu u rukometu. Zato ostanite samo nekoliko minuta nakon utakmice sa nama, sa hrvatskom rukometnom reprezentacijom.
Ide to idemo, gol! Goli! Igra se posljednja minuta susreta. Hvala